Nazaretha ingcwele bakhonza abahle basezulwini abayigqokile ingubo emhlophe nabangayigqokile njengoba uNyazi lezulu lusithandile lathi asingene eparadise lakhe uNkulunkulu sizomdumisa mangase siphiwe indlebe amehla asezulwini singabona ukuthi balifuphi kangakanani abantu abanenhlanhla abangena nemindeni yabo eparadise iningi lemindeni yethu ayingene eparadise ngoba iphethe ithixo nemthwalo igcina ihleli ngaphandle isalinde umphumuzi njengoba isihlabelelo sisho sithi isihlabelelo sasezulwini evesini ngithi lesithathu esihlabeleni samakhulu amabili neshumi nesishagalolunye mangaphazami ngithi kulapha impela sithi isihlabelelo izwi lezibo shwake baba mkulu ma lizwe izwi la iningi la iziboshwa ekukhulunywa ngazo akukhulunywa ngeziboshwa ehlele wesivili kodwa iwesivili yabo nejele labo imithambo yethu igazi lethu imizimba yethu bahleli kithi kodwa ke lithi izwi leziboshwa we baba mkhulu siyacela ukuthi ulizwe zifuna umphumuzi lezo ziboshwa iningi lazo ayikwazi ukungena eparadise likaShembe ngoba lingcwele bagcina bemngaphandle bethi ingane yethu njobe isingenele iyosikhonzela iyosimukela elizwi likaThixo mayethandile ke umphumuzi uyabadedela bangene bazibike ngawe okhona ogqoke omhlophe olapha eparadise mayibonge inkosi Amen. mayibonge inkosi amen besixoxa ke la emini ekseni sikhuluma ngendaba yemndeni yethu esizoyikhonzela uNkulunkulu ba ayemukele lapha ekhala emphefumulo emfuleni wakhe ogeza imphefumulo ekseni bakhulumile abantwana benkosi nenkosazana yakhuluma indaba enkulu lenkosazana yakagumede lenkosazana yakagumede kade ilalele uThixo sihambise imithwalo yensizi zethu wathi uNkulunkulu asimdlalele samdlalela yakhuluma indaba enkulu ithi inkosi yamaNazaretha uNyazi bezulu kodwa bayezwa yini emhlabeni alikho yasikho isibongo esingenabo abantu ababengamabutho bakhonza abahle basezulwini asikho isibongo esingenabo abantu abafela impini ngaphansi komthunzi welanga lalelizwe ngoba lelizwe laliphoqa ukuthi indoda nendoda umfana maye esekhulile eseyinsizwa abese ehamba yako konkosi ayohlala konkosi ayobuthwa ubuthelwa ukuvikela izwe abese efundiswa ukuba indoda afundiswe ukuphatha umuzi kayise afundiswa amasiko nemikhawulo yobungcwele benkolo yalelizwe konke lokho babekuthola konkosi isizwe sisahlambulukile sinenhlanzeko kungabe kabi khona amakhosi namalulwane namambuka sekhona amakhosi oselo abantu babefundiswa umthetho inkolo babeyithola konkosi ngoba nenhlanzeko babeyithola konkosi nokuphatha umzoyise baba kayise wakhe umuntu wathola konkosi
kuthi mase kufika isikhathi ukuthi useyilwile into yokuvikela izwe abese exoshiswa inkosi bese ilithatha lelo butho lonke ililuke icoco bafaka uOngiyani bese inkosi balobolela emadodeni ayinamadodakazi bese bephuma bakhethwe icoco bese behamba beyogana kwakusho amadoda ayehlanganisa iminyaka eyo60 years abantu ngaleso sikhathi babese iqathavu zezinsizwa beno 60 years ngoba babe noNkulunkulu bemkhonza uNkulunkulu ngamasiko okungcwele uNkulunkulu eseyibhebheni zeinhliziyo zabo imizi ihlambulukile yoyisemkhulu bewugcina umthetho benenhlonipho bazisana benobubele benokulunga abantu basendulo labo bantu basendulo babhubhile ngesikhathi kufika amachwabanswane ezweni lakithi bezophanga ubuhle balelizwe ingakho uShembe wadela ubukhosi bakhe basezulwini ezihlalele ezulwini ezweni lokuphumula ezweni lenhlanzeko ezweni la kungekho khona amanga nokuqina angithi sisho njalo isihlabelo sasezulwini sithini isihlabelo sasezulwini sikubani 237 237 ivesi kabani 237 sho njalo uMshumayeli uthi ivesi lesine verse 4 khona aluko usizi akuphelile bengiphendlela la ukucelela uNkulunkulu asivumele ngaphambi ukuthi siqhubeke nodaba besixoxa la emini ngikhonzela ubaba uMshumayeli usithembe ukuthi uNkulunkulu wasekuhleni amuphe lawo magama angasawabeke phakathi kwalo muzi oyingcwele wakhe ekhala emphefumulweni emzini wasesikhumbuzweni amen amen uma ke fika la ekhathala khona sokwazi ukuqhubeka nalolu daba lesixoxa olungaphethanga ngoba njoba sila abakhonzi abahle basezulwini akukhona ukuthi khona abantwana basesikhumbuzweni la phela leli gama lokuthi abantu basesikhumbuzweni la umuzi wabantu bonke bakulelizwe lengabantu mayibonke Nkosi amen abagqoki ngomhlophe nabangayigqoki ngomhlophe ngoba uShembe ulanda abantu uShembe ulanda abantu ubusuku nemini ulanda abantu ubusuku nemini ubaletha kulo muzi ukuthi azokwenza lokho okuthandwa ngoba mesho njalo ihlabelo amen ayisho njalo ihlabelo senkosi yamaNazaretha sokucina siyasicula nje ihlabelo kodwa uShembe zonke lezi ihlabelo wayizazi moya No.
beza nalo usizi lezifo zabo nemithwalo yabo wenza lokho okuthandwa nguye ukuze baphenduke baba abantu basezulwini. Mayibonge Nkosi. Amen. Mayibonge Nkosi. Akekho omunye okwazi ukwenza okulungileyo. Ushembe okwazi ukwenza okulungileyo phezu kwemphefumulo yabazali bethu abazalayo nabayizolo nabakuthanda nabasindile. Hlezi sithandazela abantu abathi abantu basesikhumbuzweni abahlezi bekhona. Sengathi uNkulunkulu angabapha ungacunuki. Ngoba lezi ndaba ezikhuluma bazizwa mihla namazolo ezikhuluma uhlelo. Into uma uyizwa njalo igcina isicefe. Ayingabi-ke isicefe eManazaretha engcwele ngoba bona abashongo ukuthi kuyisicefe ukuhlala esihogweni. Iy'ngane zethu zibe yiphile emhlabeni ziphambi kwaNkulunkulu. Babekezelile ey'hogweni, babekezelile ebuhlungwini, behlele emajele impethu. Iy'ngane ibekezelile ezahushulwa, abantu bengenwa uLucifer. Abanye ingane ezabulawa zenziwa iy'ntelezi zibekezelile zingamaxhegu ziyizalukwazi zingokhokho ngiyafunga ngithi lokho siyokubona mhlazana sadlula kulo mhlaba uma singakubonanga manje noma uma singalizwanga amazwi zikaShembe ukuthi akekho umuntu ofayo. Phefumulo womuntu awufi, inyama ekhathalayo igqitshe ibuyele endaweni yayo. Phela inyama yabolekwa enhlabathini. Ingakho kunesihlabelelo sikaShembe la esithi impethu nentuthwane. Ingakho kuthiwa nangiziyo impethu nentuthwane. Ulekwa ngayo impethu nentuthwane. Awungobuleka ubuyiselwa khona. Uthi uShembe impethu nentuthwane iyakudla iqede inyama esiyobuleka umthembe inkosi. Le nyama oyiboleke kithi emzini lendlu wayiboleke kithi isibuyelile kithi. Ingakho kuthiwa umuntu kuleli lizwe likaMthaniya noma kuleli lizwe lasezweni akashisa ngomlilo. Umuntu uyatshalwa kulolu ukuze adliwe impethu nentuthwane bese iyibuyisela ubuyela enhlabathini bese iyobikela uNyazi wezulu ukuthi inkosi usefikile unozibanibani umzimba wakhe sesiwubuyisele la kade ukhona enhlabathini. Umuntu yinhlabathi. Kodwa isithumbu somuntu lesasemhlabeni. Umuntu angempela umphefumulo mayibonge Nkosi. Amen. Umphefumulo uyagqilazeka ngoba emhlabeni awukwazi kwenza lutho ukontrolwa isithumbu senyama. Isithumbu senyama vele sisuke siqhosha ngoba sihamba ezweni la. Umzimba yabo njengoba ngithi kanje kuqhosha inyama yami yakithi eboleke kaMajiya iyaqhosha kodwa iyasemhlabathini. Iyaqhosha yenza yonke imikhuba yasemhlabathini. Lo wasezulwini uthule ngoba kangalutho akakwenza lutho usezweni lokuvakala. Usendlini ekuyiyona ephethe inyama ephethe umphefumulo wakhe. Inkinga kulo mphefumulo wasezulwini. Mase kudilika inyama uyathalaza uthi ubuyele ezulwini uthi ungcolile ngoba wona uphethe isithombe salendlu kade ukuyona. Ingakho eThembele umuntu nezulu ezindaba. Khona inyama. Laba belunga bathi isithumbu senyama bathi yini inkosi mama isithumbu zakuthini isoul. No, isithumbu senyama. Human spirit, Lelo bathi human body, human body umzimba lo wethu. Yes, human body. Bakubiza ngendlela eziningi ngoba phela sesaba nezilimi eziningi. Isithumbu somuntu leso. Bese kuba khona isithumbu sesibili. Ispirit, lesa bathi spirit. Somo. Akusona somo. Ispirit lese khona ithunzi lomuntu. Bese kuba khona umphefumulo soul. Ithunzi lendaba. Laba babili bayazana ithunzi lomuntu nomphefumulo bayazana. Abamazi lo ukuyibhoda umzimba ngokwasemhlabeni. Inkinga ke kuleli lizwe kaMthani ithunzi lomuntu kangayihlonishwe ilande la likhona libuyisele ekhaya ngoba lona liyithonga. Ithunzi lomuntu spirit sihlala ekhaya. Yiso esumfanekiso umphefumulo. Umphefumulo wasezulwini. Kodwa umphefumulo mase khathela inyama uhlangana nethunzi lomuntu bese uyakhuluma egcekeni. Wenza izinto egcekeni. Ulungise mawulungile isidumbu silungile noma silungisiwe sagezwa isidumbu uyalunga ithunzi lomuntu nomphefumulo womuntu ungene ezulwini bese kuyaba khona ukuphuma bese kuqhamuka lento abathi amathongo
ithunzi mawuthandaza lakini ithatha umthandazo wami liwudlulisele umphefumulo ohleli noNyazi wezulu umphefumulo uguqa phambi kweNyazi wezulu mayibonge Nkosi mayibonge Nkosi uNyazi kuhlele emhlabeni kodwa kuhlele ezimbusilungile noma silungisiwe sagezwa isibhuku uyalunga ithunzi lomuntu nomphefumulo womuntu ungene ezulwini bese kuyaba khona ukuphuma bese kuqhamuka lento abathi amathongo ithunzi mawuthandaza lakini ithatha umthandazo wami liwudlulisele umphefumulo ohleli noNyazi wezulu umphefumulo uguqa phambi kweNyazi wezulu mayibonge Nkosi mayibonge Nkosi uNyazi kuhlele emhlabeni kodwa kuhlele ezulwini umthandazo wakhe awuyi straight enkosini uNyazi wezulu udlula kwabakini abantwana bakaIsrael babethi mabethanda befundisa ukuthandaza sebekhonza iThixo bethi uNkulunkulu besho iThixo besho iThixo zayikhonza abantu abagqilazile amafilisi namaMowabi wafika umprofeti wayedala yiloko umprofeti akawutshela abantu uNkulunkulu yakubona kufika kwalethile inyama izokuthi umprofeti izokhuluma cha manithandaza landelani indlela ethandaza okhokho bethi uNkulunkulu wa-Abrahama uNkulunkulu waJosefa uNkulunkulu waJakobe uNkulunkulu wamakhosi ezwe lakini oDavide uzofika umthandazo uMvelinqangi ngoba bazowuthatha senzo niba kwamokufakazela ubaba uMajiya omdala uMalahle wahamba umsebenzi kakhulu sekuyimini engibheka igadi umuntu uDadewethu uyahlupha sesingamanazarela angisafuni umuntu ekhaya uyabheda uyashupha uDadewethu uyangazi ngangimshaya siseyabantwana uyabheda uyashupha ekhaya ngeleli ingane abeseyabaleka angabe sahlala ekhaya mina lapha ekhaya ngiyathandaza yonke imithandazo nengapho uyadinga lesiza kamndeni uyangithatha ngomunyalo isikhothisi uyojudiya emhlanganeni kube kuhle kube nje uvala umhlanganiso ngakusasa sivuke siyophinda ngibuye ngize ekhaya mangifika ekhaya ngithi bantu abami mangifika ngivele emhlanganweni bayazi babuya siyongena endlini kaRawu kube sithandaza bese ngaphisa kuyaphila ezulwini uyaphila umhlangano uvaliwe uthenze inkosi ngathi ngiqede nothi maNkosi awu baba bengisele ukhipha abantwana ngoba lesi sibusiso sekhaya sikho namhlanje awu ngathi umala nta unamuntu empoxa phambi kwengane ngathi kulungile abaphuma athi baba sikho isibusiso kuthiwa ngokutshela kanjani uthema uthatha ubabunduke ekseni ngofona hamba ngemoto ngafikelwa ubuthongo ngalala kwangena ubaba okuzalayo babwami wangena khumula isigqoko wahlala phansi wathi awu maqholo kanjani uzimpani wathi awu bangithethe awu Nkosi yami bangifune bathi angiphuphume ngingaphumula umbala ngoba yini into ayilekiya hawu yini na uthi ubaba uthe kanami sengisiwe uloko wangena umhlangano waseJudiya thina senu ngaphandle yini nje ukuthi maNkosi athule ayibuze inhliziyo ngabe kwenze njani athi lalela mntanami ngiyakuzwa lokho ngithunywa wokhokho bami bathi okhokho bami angizotshela umfana ukuthi hayi akayiyeke lento ayenzayo uthi umfana uyathandaza kakhulu futhi uyimisele nje umhlangano akunzima ukuthandaza ngokwesifo kodwa nami ngiyimisele kulo nyanga nami ngithandaza kakhulu 4-12 ngithandaza ngivuke impela ngize ngulinde mhlawumbe ngowapha 7 ngithandaza lutho uthi umthandazo wakho umfana uyathandaza impela kodwa ufuna umtshela ukuthi wonke umthandazo mawufika kithi siwuthola ugcwele amandla angcolile uthi sixakeke ukuthi umthandazo womfana ungcole kanjani zowuthanda njani uNkulunkulu kwakungihla inkosi uthule ngozana uthi siyusithu bese bethe khokho kutheni uthi siwuphinde esikhotheni ukhitha nje vele ngathi sihlele esikhotheni sihlele ngaphandle sivinjiwe emasangweni iy'ngilo zathi ondlela abangangeni uthe uNkulunkulu abangangeni uthi-ke kwahamba wazwela uNkulunkulu umhlangano sizovala wasibiza uthi sabiza saholwa ukhokho oyinzala abantu masifika lapha ukhokho oyinzala abantu waguqa ngaphambili saguqa sonke inkosi uthi inkosana yama lapha phambi kwethu uthi athi yazi bondlela yini eyenza ukuthi ningavunyelwa ukungena emhlanganweni uthi wakhuluma ukhokho uthi kuyahlonishwana ngale phela ukhuluma noma kanjani uthi wakhuluma ukhokho omdala uthi wathi Nkosi yamakhosi asazi uthi siguqile uthi wathi ngifuna ukwazi ukuthi nivinjwe yini uthi anibuke la uthi kwasekuqhamuka inhliziyo mntanami inhliziyo yabo inhliziyo le angiyazi njani inhliziyo kodwa ngiyibona ngathi icijile uthi yaqhamuka inhliziyo igxumagxuma yafike yama phambi kwethu kwaba inkosi ngala kwasekuba yithina sizukulwane sakandlela uthi bekuwobaba bodwa uthi-ke thina zingane ezihlaza uthi yasithi inkosi nangu umuntu onivimbile bana bami ubani lo
engikhuluma kahle ngotadewethu namhlanje uzojabula noma mhlawumbe amacala ekhona mhlawumbe namhlanje icala lakhe lizophela. Uthi bathula uthi ukhokha bese buza ngoba phela sebadala aphenduka nina ahambe bona hey ubantu inhliziyo kodwa ke umuntu isidumbu zomuntu inhliziyo yomuntu imile la. Uthi babuke basinga obaba uthi mntana mina ngase ngiyibonile kodwa manje angikwazi ukweqa kufanele ngilandele igaba. Uthi babuka okhokha abalandelayo babuka babuza komuntu uthi baze bafika komkhulu wakhe umfana. Uthi bathi mase befika kuthini obaba uthi ngathuma kuqala. Uthi ngathi inkosi ngatshela ubaba wami umzalayo umkhulu mina. Uthi wathi baba indodakazi yami usibani baba. Uthi wathi uyona. Uthi ke lalela-ke molokazana umtsheleke ukuthi ke ngayibona kanjani inhliziyo kandodakazi wami. Uthi ngayibona ngopete. Bafowethu angiyazi mina le ndaba ezidalweni. Uthi ngayibona ngopete mntanami. Umntanami wayevese ethathe ithambo lami. Wayemude udadewethu mina ngimkhishane ekhaya. Wayemude enopete ubaba wayemude enopete. Uthi ngiyibone ngopete ukuthi indodakazi yami wayembiza ukuthi uSkhulu udadewethu wayengilami emhlane wazala enomzimba omncanyana. Noma ekhulu kakhulu omncane uzowakhupha lezimdala. Uthi inhliziyo kaSkhulu uTotozi igama lakhe. Wathi inhliziyo kaSkhulu wathi ngiyibone ngopete mntanami. Uthi yadlula inkulumo ezafika khokha inkosi umzulwana wethu. Wathi yena lobophile. Niyazi ukuthi yindaba umthandazo engawulethanga womfana. Njengoba ithandazo nithi ungcolile bewungoyiswa yini? Kosasazi inyembezi zadadewabo. Udadewabo uyakhala uthi umfowethu ungxoshile ekhaya. Ukhuluma ngomuntu ophilayo hayi umuntu wayefika wayengakadluli emhlabeni. Ukhala ngokuthi umxoshile umfowethu usho ungakazi umqondo wayebalekela ngokwazi umshaya ebona amafutha akhe wenze egcekeni. Njalo efike emini mayesephuma kodaba afika ahlukumeze ingane ahlukumeze amakhoti ahlukumeze yonke athuka inhlamba enze ukuthi abese yabaleka ntambama. Wagcine sebona icala selengakho wabaleka wayangamntanda nhliziyo. Uthi ukhala ngokuthi umfowabo umxoshile ufuna ukumshaya. Manje njengoba efuna ukumshaya umfowabo inyembezi zakhe zifika kuqala emthandazweni. Uthi ke umtshela umfana ukuthi akamlande ngoba kamazi ukuthi uzahlupheka nje ubani lo onayo ngayo umqhubela nje uhlupho ngale egcekeni. Akamlande ngoba ingane akuyona yakhe. Ingane ayixoshwe. Ingane uyimisela umthetho. Kusho baba uyimisela umthetho nenkambiso yalapha egcekeni. Umtshele ukuthi ngithe akamlande abese emisela umthetho ukuthi la ekhaya umuzi kaShembe ugcina umthetho kaShembe. Ithini esinelungelo lokushaya ingane hayi yena ngoba ngaseyona ingane ekhasayo. Angamxoshi ngoba kamazi mamxoshi unkosana ngobani. Uthi wazethi hayi ngoba uzobuya kade woza uthe ekuthongweni lelo umakoti wagibela naye wahamba bawo waze wafika eNtuzuma eFunalsini. Uthi wafika la kuphela khona imoto la ijika khona wathi ulapha wathi uzola umsindi uyadansa naye la ufuna umthathe kubuye naye. Umakoti wasa wathula wafophela wahamba ufuna amateksi wagibela waze wafika eNtuzuma. Uthi wathola ikhumbi bafika bonke abantu ikhumbi lelizulazula eNtuzuma ingamhlisi yena naye akaza uthi baze bathi labogcina boma makoti sohlika lapha imoto ethu izophela lapha kodwa singeni kodwa sokubeka lapha ngakhona siya khona. Uthi bangelwa ubona wayibona la kuthiwa khona ikhali sakhe ingqwaqo uyaphela waphuka amakoti. Uthi ngathi ukuhlika nje wayebele singalo wathi ukuhlika wenza kuphuma irede wehla wayakhona. Uthi mayengena khona wathola abantu bayazi abantu lapha kwakhona bayamemeza bathi uthi wadlula ngalo wajika ngale warawunda ngale imphuthukele emgqonyeni uyakhala. Hawu anti wenze ingane amiza ngoani kwenze njani kodwa hayi bangithuka bathi uSkhulu ngaxoxa yini ekhaya kodwa sambe anti uyangixoxela ke mina sengibuya ngithi ungakhomba khona ngithi mina hayi ngakho uthena ngakhomba ngithi angiphelezela siye khona. Uthi awuzukumshaya ngithi ngaphela sekukhuluma ngokuthayela wathi hayi ngiyabuya kwaya ka next kanti ubuye nawe ubeka next wabuya naye ngamhlalisa phansi udadewethu ngamyala ngamxolela nami ngaxolisa ngathi ngeke ngikushaya hamba kanje imiso zala ekhaya hamba kanje wehla udadewethu waphenduka waba yiNazaretha ngeshwa wafika kanti la khona igebengu yaxolisa ngoba izinto eziningi zazo zalizalele khona igebengu wakhuthala udadewethu
uhamba uvuka nathi olala nathi kanti udadewethu uhamba uvuka nathi olala nathi uhamba nalaba shumela abayizigangi ofike wenza umthandazo emzini womuntu ujatshule uvuka nathi emva kwaloko seliyaphuma ibandla seliyasala bona bahlale bavalelana emakamereni lapha nezingane zalapha kulowo muzi kanti kudliwa ubhiya uhamba leyo dadewethu abadala abala eNazaretha abayinzalo eNazaretha kanti yena maye bahamba uvuka nathi la abantu masebehlakazeka bahlala kulowo muzi abethi basebehamba uvuka nathi kwabangani babo abasonda nabo bese kuhlala ekamera kuphuza utshwala hawu uyabona udadewethu vele uphuma emhlabeni laba yinkakha lezi ziphuza zona zingabonakali yena hawa vele ubani kwenzakale sehayiza khona la sephakamisa iy'thupha esethi indaba okukhipha imbeze uyagwaza yena yonke kwavela ukuthi hawu uyadakwa wabuya udadewethu wabuya wayibeka phambi kwami ingubo wathi mfowethu ngiyahlulela yayibeka ingubo ngathi mina ayibeka ingubo wayemayebeka ingubo wabuyela kulolo dako njalo waphinde wahlupha akuphelanga insuku engakanani washawa ukufa esingakwazi wadlula emhlabeni angikho-ke lapho ngiye endabeni yomthandazo ukuthi umthandazo wakho udlula kwabakini mayibonge Nkosi. Amen. Umthandazo wakho udlula kwabakini mayibonge Nkosi. Manje-ke ukhokho wami nomkhulu wami mayehleli esiswini sezinga ehleli emhosheni ubaba wami wafela ejointini ubaba wami wafela ezangomeni ugogo wami wafela eyothwasa ingane yakwethu yafela emgodini khona insizwa la efike yakhuluma la ngesonto edlule evele eGoli okhona senzo yathi kufika inkosi yathi inkosi wemfana kasibani uyolanda nini ingane zakho lezi ezisemgodini ngoba sezizagqithwa ezinye futhi ezifakwe emgodini wathi samakazi wathi phela lezi ngane ezihushulayo zile emgodini owodwa ngale kufeni wathi ezakho seyiqwatshelwe yingane lezi ezihushulayo ezifaka khona nezakho zabakhona angitsho nabo uhamba uwala uyisoko uhamba uwala lezo ingane wayishiya kubantu zangena emgodini seyigqithwe ezinye ezihambe ezabantu ababehushula izisu ziphakathi uyoyithetha le ikhala lazo yafika ikhala inyembezi lensizwe vele last week mina nawe-ke ngiyacela ikhoni zasezulwini kunganicunuli ukukhuluma kwalapha ekhaya kubuhlungu kuyasinda nathi kuyasigqilaza kodwa uthi ushemba sikhulume mayibonge Nkosi. Amen. Mayibonge Nkosi. Amen. I-lockdown soyikhipha i-lockdown izoziphume abantu abasawazi amen noma mayibonge Nkosi abasawazi uzali mayibonge Nkosi indaba yacabanga ngipholisa lelihlaka abantu bangabuka e-lockdown usenkonzweni kaNkulunkulu yiba inhliziyo yakho ayiphelele la ngaphakathi ngesikhathi uvuma kuhlatshelela uvuma kuthiwa amen nabakini bayavuma ethuneni uNkulunkulu uyababona abadonse mayibonge Nkosi. Amen. Mawukhathala ucwila abaveli nabo bonke bafuna ukuvela kuNkulunkulu angithi ukumuza umuntu mayethi umuntu hawu mina isikhakhulu kushiwo ngalanga ngodadewethu athi hawu nginandabani mina kuzolele nokona athi awusuka nginandabani mina ngofa ngiveza umuntu yini ngempela abawuvezi umuntu emathuneni babhajile bayashipha ngoba bawuvezi umuntu ngoba siqwala udwaka singqubuze endongweni abakhuluma abawuvezanga umuntu babesho bona bathi uzofa ngiveza umuntu abawuvezi ngoba bebona umuntu one ngamasuku athi nginandaba ngofa ngiveza umuntu awusaveli umuntu ubonile ethuneni kanti fanele baveze umuntu abantu sibeze lekhala bekhuluma siyobancengela kuphela mayibonge Nkosi. Amen. Ngithi-ke ngicela ubaba usithemba uNkulunkulu wasekuhleni abusise izwi lakhe. Amen. Mnezeni umbhobho. Amen.